yang pedi puskango One row pedi, one row. aku kamu pedi ke yang pedi bisa baksa yang pedi baksa yang pedi Round pedi. yang pedi bisa yang pedi careful alright belai hard situation atong tahu anthony bumong tongo bumong na ang purinay sini tinini je contestant ro sini je contestant ro tinini bononor joto nugui makna ang yang phaisnai tahutai bukso tini bononor sini narbi yagulo samongo nangiyan boroni bumung ang korsa ke sanai sarati koy naro yakki sawi punugui mano sini audience no sarati koy bandana noatia raise your hand okay show your hand so that people get to know you Rodda Jamatia Shilpana Tipra India Jamatia Priya Jamatia okay Meheli Tipra Basran Tipra Rahel Koloy Rahel okay Angeline Ranko Mamita Tipra thank you Rupesh Tipra okay Sushmita Tipra Shavita Tipra Ishita Tripura and Kosojoy Ria borong gating ini sini theater round me competitors tahu noroni results ani puskango sopaja ang abono khulungnai judges rogani thaneo yaparkha tai nor kaham no sakatini nor belai ke sakno yapre delegation by ke nor tini competition of paikha piaba jotani no jora tongo jora paikha ke khorsa ke joto nor saknai te ab haikino nor ni performance ni results nayin narono ching sai narak ani bagi mo belai ke kuto situation na antongo naro jotono stars naro jotono belai ke kaham rasak keren kya jotone no kaisa jora tongo ajora no sen tau thani
Not ready to Tombai. Results Khanai, not ready to Tombai. Ready? Kevo Khapai Gamable Khata Padi, Khapai and Kokri, Harji होते रहते हैं लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आना है if not this time maybe next time. Alright, so let us go to the final situation, the final result. Ready? Mr. Rupesh Devarma. Boleh ke hamba? Next, only 10 contestants or narasana available. Next, Miss Shushmita Devarma. Next, Miss Sarti Koloy. Excited? Baksane bagai khabai mano thiaba khathina kare khabo. Miss Priya Jamatia. Mr. Kosujoy Rian. Next, Miss any guess? Ishita. Miss Mehdi Devarma. Next, Miss Rahel Koloy. Next, Miss Isita Tipra. Miss, any guess? Miss Mamita Devarma. Next, one last one. Saya mana coba? Any guess? Mr. Basram. Yes, Mr. Basman Devarma. Awang kasini tinini top 10 semi-finalist. Tini sini buskango borok sakno belai ke kutub situation tiket langai borok bebak odds no match ini sekangai thai borok gagai tini di sini top 10 finalist. But nevertheless, right. So, many congratulations to you, semi-finalists. Bonus and next, I want to sing Maline. And, Norma Beleka Hambai.
sini je baki contestant no belai belai ka hambai norok singbai baksa kai norok sinot competition norok kari takkar rakha but khamai thekre thathi thekre awa haigeno kubun salrogon or competition bhai manani chaitoki thank you so much for now.